Mi smo, zahvaljujući donaciji Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke i tehnologije, dobili uz pomoć kompanije Microsoft naočare koje se generalno koriste u različite svrhe. Mi smo ih u ovom našem slučaju iskoristili za pripremu i rad sa pacijentima gde se rade određene invazivne procedure. U ovom slučaju to je bio taj novi sistem ugradnje pacemakera, gde bez operativnog reza vi jedan mali implant ugrađujete praktično sam srčani mišić. To je bio svojevrstan ovako novi pristup u toku te same procedure, koja je sama po sebi nova u Srbiji, radi se u 2 centra samo. I mi smo taj dan uradili 7 tih pacemaker sistema, što je još jedan svojevrstan rekord, jer u svetu niko nije uradio u jednom danu toliko. Tehnologija je generalno unapredila medicinu 21. veka. Sam taj pacemaker koji smo ugrađivali jedan svojevrstan iskorak, jer jedan mali uređaj koji teži 2 grama ugrađujete u telo pacijenta, a ranije pacemakeri, standardni pacemakeri su mnogo veći sa jednim klasičnim pristupom. U kojoj meri će se razvijati veštačka inteligencija, ja ne znam i ne mogu da vam kažem u ovom trenutku. Svakako je to veliki izazov i veliko pitanje za sve nas, ali generalno da određeni segment u kojem se ona upotrebljava, sada ne zalazimo ostala polja, ali što se tiče medicine je ona pokazala da može biti od velike koristi.